MK Umkhonto Wesizwe Party ukukhipha umuntu omnyama osizini asebekulo for more than 300 years. Besicabanga ukuthi siphumile kulolo sizi ngo1994 kanti siphathwe ngodaka emehlweni. Siphathwe ngodaka emehlweni kahlehle singacishe nje sisho sithi kahlehle usizi lomuntu omnyama luqale ngo1994 lwathatha elinye igxathu ngenye indlela bengafisa ukuthi yena sonke njengamaqembu amancane lawo icagogwana sibuye sibeke nje uxa lapha na eduze kweMK. Then after that ke uma sesilokhuzile abantu ke sebengayiphumela ke imjonjo indlela ngeindlela kodwa nje uma nje sikwazile ukubeka iMK emandleni then ke sesingaphuma siye ngapha nangapha sesiyoyilusa iMK sihlezi ebayene sobe sihlezi kuzona ngokuhlukana kwamaqembu ethu. Noma fumbonga kakhulu kube kuthiwa ke bekuyinkonyane bengizothi usegeqe ini amagula kodwa ke hayi uvele wasibeka nje esithombeni esiphelele ubaba uNgubane abathi ukukhathaza ke ngapha kwezaseshashalazini. Ngisho ukuthi ke babukele emakhaya still sise Osengweni TV sazoku sibana iMK sibambana lapha siphinde sihlokana lapha. Ngiyabonga noma ngiyabonga mntaka baba. Thank you. Amandla MK Viva siyangena mhla ka29 May baba. Siyabonga. Asinibingelele sinamukele kuMK lani ubikelelwa Linda Buthelezi ngaphansi koSengweni TV la naqabane siyabona nibahle niyaviliyela la kwenzakalani naqabane ubani engikhuluma naye la bethu ukhuluma noSandile kwakaMeyiwa Umkhonto Wesizwe Youth League interim organizer iLembe district la sine minerali for umphakathi wangakithi sila kasithebe sizovezela abantu iMK ukuthi iMK ikhona and futhi iyaphila and sizoyithola i2/3 majority. DP houses ngikhuluma nje uPresident Zuma wayakha iKenana ayikapheli namanje ayipheli kunenkinga. uPresident Zuma uyabuya ngomhla ka30 May uzoyiqedela iKenana iproject yaseKenana. Leadership ngiyabonga kakhulu la uthini kwamanye ama parties abukayo njengamanje uhlelo oluqhubekayo leli MK. Ama parties abukayo uhlelo ukuthi nje mhlambe siwanxenxe nje siwumkhonto wesizwe ukuthi siyacela ukuthi ngomhla ka29 May evote nathi siwumkhonto wesizwe because sifisa ukuthi sishintshe iRoman Dutch law le esiphila ngaphansi kwayo sibe neAfrican law sizakhele thina imithetho yethu esophila ngayo la eSouth Africa. Ngiyabonga. Ozobona ozobuka sila kweMK bathi ngidla ngamawala. Sanibingelela sanimukela uLinda Buthelezi ngaphansi koSengweni TV la nginosisi iMK ngathi ngiyambona muhle kakhulu ilona social leli leMK angithi ngiyabona nje kubi sisi siyakwemukela siyakubingelela la yini officer yenziwe iMK. Igama ngubona waNgcobo. MK kusena isifamathuba omsebenzi unqeqeda isikole asebenze. MK khipha amakhehla amasipala laba avala indawo. MK nje ilethe ushintsho olukhulu emphakathini kosamsecele MK sayithemba ukuthi into izoba right. Ngathi mina ngiuboni MK angisabutho mina nkosami. MK ngiyayithemba ukuthi into izoba right ushintsho sosebenza yonke into nkosami nje ngiyayithemba MK zoyenza. Ngiyathemba.